à eux justement que la presse encore existe, la liberté de la presse encore existe. Merci beaucoup. Moi je vais essayer de vous chanter malheureusement j'ai pas eu mon orchestre, je suis venu d'étranger, je reviens des grandes tournées internationales où j'ai eu la chance de participer, je peux raconter un peu l'histoire. En fait, j'ai fait le Boléro de Ravel avec le plus grand ballet au monde, le Boléro de Ravel avec le Bolchoï de Moscou, où j'ai fait pendant 3 ans le tour du monde, sauf l'Algérie. Et pourtant, le spectacle il parle de Talal Zaya, la guerre d'Algérie, d'après une vraie histoire écrite par un journaliste français. Mais malheureusement, l'État algérien, comme d'habitude, qui refuse toujours la création et la liberté de s'exprimer même avec de l'art. J'ai de la chance quand même de faire le tour du monde, de faire les plus grands opéras. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous interpréter quand même 2 titres. Je commence par le poème de Mohamed, après je vais vous chanter un chant. أنا شهوم تمشيت ذات ثيثا اسمنها كمان أمصال عمرها عمرها لو الناس معتوب ذويا مرة تمشيت ذات كوالي كنا نقول أوالي عرض يفغ يوالي بدات سكمية سبع عيتها نخرب الكيتير كاع أنا غير مسلات الزبيت مسلات الطرق وغدا أسفلو اللبلة ويدينا انتي ذات تدفعو ذي الول ويدينا انتي ذات تدفعو كلا ديال الول ثرولا المرمير أوي كادي تسلم غربة تتسمى ما تشري تفرع ما ترى ما عيوب لنا تولي ندي ضرو المرة إليس يتحاولي ثنت أقرو يتساغي ثنت إليس يتحاولي ثنت أقرو يتساغي ثنت أشهو إنه أوي كادي تسلم لا سفرو نتفكو أتيت المغيرو قعدنا فوقرو سكتي على لياو قعدنا فوقرو سكتي على لياو ولما تعثرت الساق أورناوي تسجلي سيك حركني مسورة وين النسل تقبيلي جدي في الظلمة ظلارة أنشر نفسان الدين جدي في الظلمة ظلارة أنشر نفسان الدين يا لا 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 مش راسهم قني يا دون عقيل.